Amasa penin tu nila ISTV emi thu so vezause nila pha tu nila thu so hinsim ngai ne kim kip gen tun amasa penin thu so thumakai JCILPS a women's wing la students wing tenin tuni thangal kai thanga thai ki zo ho susilhan Thekeu ding hin lauza dental doctor ho mo tauji tau Chule gari ki ta to na zia mi ni thi thum ki tong kha tun thu so athengin ngai tau hite Tuni chun JCILPS Women's Le Students Wing Tenin Bhairodan Hindi Maxwell Primary School Mai Footpath athai ki zo na mun ho anasosiyo vinahi Government in hichimun hini kho thum ka asu theng dinga thupi ananai sa hi Thilso chun Police on Women Volunteer phabep anamanuve Hichichum changin report chomcha anavel hite Tuhi Manipur Gamsung Mite Mit Ha Thildi Ho Mudo Phat Hitai Tin JCILPS Students Wing a Convener Manjit Sarang Them Chun Asaye Police na khai wan khai mas khung kor kan da yam na nusi to thong ke am ka chatu da dum go si khun uju si miam gi kholo khai tar sa miam gi ho dun dun na system ma tar chu le pi le na ko si ko apun khuna i shrum thaga na ko mi ka thora sa ko si miam gi bisan ge ta All Manipur State Government Dental Surgeons Association na President la Director of Medical Health Directorate Dental la Joint Director Dr. L. Nandala Lintu le tua gamsung Dental Dr. Ho na to dan chungchanga alung thlai lo na thu ana phongi na hi manta le thille lo ho aning hin lo ze in Dental Dr. Ho amo taw thimji ta ve tin tuni Health Directorate Complex sa HC Association na dia first anniversary Kingon ki manna chuna saye dental doctor khadia ngai cha penchu dental chair a hi tinjong asai ki de thille lo chule mancha ho tha samje in dental doctor hon a bol di walom a bol thai ta po ve ati hise hin dental doctor ho hin imata bol lo wa thalo ki la ding jong a ki phalam taw ve tinjong asai ki ne na hi dental doctor ho za lo na ti chu dental adia state nodal officer appoint ki bol na Manipur Health Services Administration post somko le thum ki la be ho hi dental lampang gel kho lo na to thakhat a hi tinjong asai ki de state nodal officer ding he dental doctor ho kon hilowa MBBS a ko na zo ki la hi tinjong asai be hizechun government henga dental directorate achom be hin sem dingin nge na jong anai ki de na hi review se bayam dar kar roi jik lai ba koi gi grade 3 de lai ba adigi 4 de lai ba mayam je kan ka promotion to ki ne ha khang je de adu koi grade 3 da dum ke je te ki no de lai adu ba 4 de lai se promote ke de ki to ki ladi grade 3 da da 4 de promotion ke je te ki no je si ki no lai Tuni anniversary kingo na chun President Thapa Vice President Tha Secretary Lakum Sangni Somlaget Somlako a office bearer Honjong pan alawin hi Wangset ta thil so kha chu jan thla ni den somlani le minute somni vel lilong police station hopsung lilong oil pama thil so khat an omin hi church ki sukha ho churach medicity a hin pulut ovin a hin la mini in thina to thanin chule adang mi thum ha ta ina ki sukha ovin hi thil so umdan hi usoi pokpia ki pat imphal zona honglai diesel auto khat le tata truck khat lilong oil pama ya an ki ta to thanin hi thina to te ni chu Muhammad Abdullah kum som nga langa lilong chingkhama kon Muhammad Satur Japa chula Muhammad Ali kum som li langa lilong upak thong makhalai kaya kon amtalo Muhammad Nasib Ali Japa hilane kiti chula ki sukha ho chu Mamtas kum som thumleko usoi pokpia kon amtalo Abdul Wahid Jinu Muhammad Mazibur Rahman kum som langa lilong college ko ma kon Aludin Japa chule Tathar kum som lali lilong turel makhonga kon Islawur Japa hiwe thilso chungchangin lilong police on case khat aji lut tawin hi Thobal Police OCH Reshikesh le ama staff on khongjom sapam mayai le kaya kon cyclist ingobi le yumnam patlawa kon an tompok te ni anale movin hi geldo thai kha chu ingobi hin
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किती थुपी नोया दिल्ली चंसाई कलातोला हिंचुले एंड टोम्पोक हैन स्टॉप क्राइम अगेंस्ट वुमेन किती थुपी नोया केंग किवा मणिपुर गमसुंग अवेलही किनगो नचुन इंडियन वुमेन अगेंस्ट क्राइम मास सेक्रेटरी रोबिता इंजोंगपन अनलाई नुमैला चपंग चुंगा खनसे नहो हे अगम अगमा दान खौता किसेमले किसुमंग जौदिंग अहि tin एंड टोम्पोक एना हौलिम नचुन असये पुदा तोंगान बा अजुगुंबा चना पथा खा सेमद्रगदी दागी लों तंगायरगदी असिनो मकामतना इपिंगा द म्यू नै तोगना चिंगसे असुगी मतिक हेकलकनी Thani sunga railway bridge a diameter zakhat somni lakhat asang khomthum kisem zoding a hi tin transport commissioner Lakshmi Kumar in saye chule awat cheng khomthum hozong tukum ol thale kisem panding a hi tin zong asai kin na hi zan hi chun railway official hon tu lai railway track tunnel sem na to ho vilna aga na yu vin hi hichia chun NF railway a deputy chief engineer construction Gautam Singh noni DC Watson official phabeb zong apangove hichi railway bridge ki same jai le se chunga bridge sangpen jong heading a hitai tin commissioner M Lakshmi Kumar chun aseye hichihin Manipur keu hilawa India pumpi a hin po tawding a hitin jong asai kide 141 meters from ground level aduna si jaga si amna kenu ba peculiar ba digi state government ki swaida koi tourist ki karikeno ka sem gi plan male magi scenic beauty digi magi surrounding makhai se si uri me am si ki koi am plan am su lei madu koi tourism department madu su koi na hawai level la khana bada highest level su du yaw horoni so this place this whole this thing is very peculiar tallest railway bridge in the world 141 meters from ground level sini team hochun tunnel ki sem na to dang dang ho jong vet la na na yuve railway bridge se pha cha zo theng hi na dingin government in zo chanin ki thopi na hin pe hen tin NF railway a deputy chief engineer construction Gautam Singh chun tem na ana yin hi Actually, we were facing some problem of transportation. There was some bridge problem in the nearby Jirban section. There was some damaged bridge on the NH. Due to that, we were facing a transportation problem. But now it is under repair. It will be done. At present, there is no problem. Rohingya mi ho Myanmar ko na more honglut hi achil ha somjing na lai na hi Myanmar le more area tenia more police on SP Tengnopal district Dr. Ibomcha Vetkol na noyin phaten bechil jongule Myanmar ko na Rohingya mi ho more honglut obeti thubu ho hi akizajing na lai na hi hichito kisayin jan hi chun more commando a attached 8 IRBI assistant commandant Thomas Thokchom le commando OC Peterun Kumar in SP more thupe noyin more gate number 2 Koma Moon Hotel Carl Bird Koltil na ananay thonin hichi achun numay khat pannan mili anamanuvina hi akiman ho chu jobber kumsom ni lakhat War Hussein Chapa Muhammad Rafiq kumsom lako Muhammad Atsama Chapa Kamal kumsom lako Abu Tahir Chapale Muni Bibi kumsom lako Yakhaya kon Muhammad Chanua hiwe aki manho Aadhar card aki kholai tawahin morea mahohin puilut lilong urup makhalai kaya kon takhel lambam Gobind Zong amantaw venehi atung thu kholchil bedding in police station na anathalut tawe Quaramban Bazaar New Market Non-License Holders Association hon Tunichun Lamfel Supermarket a Gate Channa Foundation Day anamangovinahi Hichiachun Mayor of IMC L. Lokeshwar President of Quaramban Bazaar New Market Non-License Holders Association Mutum Ibamhol Chula President of UCM Sunil Karam Honzong anapangove Government in Achisa Sangni Somlakhat Kuma License Nailo ho Quaramban na to sa alawalam phela chondo changin mutum ibam halin alungkim launa thu aphongin hi amaho hasat na ho he government in a hinsu thlap lole ki phinna khaw ta ki bolding hi tinjong gi na anai kide si bang thok sari ba akhoi se paisa yam na pai dana kena taw na bang thok sa ba nati mana ta na ba mamit udi do una na ba akhoi bang thok sa ba ni ma seira tarak traga di akhoi na makhan makha ke agi khongjang changchan na ba sem sare MST Drivers and Conductors Association ki thopi na noyin Manipur State Transport a driver hall conductor hon tu nichun Imphal more lamle na thai passenger hall thai sa povin transport department gate maya
tawmun ki phin anabolu vin hi amo ki phin na chu MST bus sung khamna thai ki po na bus driver Rabi la conductor Robert ki matzi hi achi sa thatun nisim somni lagop ni khochun moria ki pat Imphal lam zona honglai MST bus khat tengnopal police on lampin an khamu vetin kiloi khom na assistant secretary ngangom prem chuna saye ahin khamna thai nei ho kholdo lovin kho hello driver pa le bus conductor pa amanuvin hichi sangta adem thai hi ati akisai pi authority in akiman bus driver pa to conductor pa hin thado dingin temna anei kine na he driver numisidagi akhoi ki conductor driver maral lai tabje thadok piraktragadi akhoi matam hek thadok tribok de akhoi starang pa gari ki service to lepchar ane Tin Seat Road Unemployed Youth Auto Rickshaw Owners and Drivers Welfare Association na member hon tu ni chun kewa kai thanga tawmun ki phinna ana bolu venehi amahon ki phinna Traffic Regulation and Parking Committee of Manipur Government in May wana ki pat Imphal khopi sunga Magic Diesel Auto winger ho thailut sa atalaudia thu so abol je wahi gari lui ho hi koima ki tol sa adata le Imphal khopi sunga traffic boina hole pollution ja chom ho bai thai ding a hi 10 kiloi hom General Secretary Laurakpum Shasikanta chuna saye heji boin ho hi auto Magic le winger ho Imphal khopi sunga ki tolut sa lohin sulamjau ponte tinjong asai kide chula government in athupi ho hi anung la do lole thi chan gaya an ngol ki phinna ki naiding hi tinjong asai be je yam saebo aduga sar matung da akoina intho matung da su hayo pose akoiga negotiate tawno moi officer na akoida haiba leiba masi dum ai pi bangam jagani seng haiba ai association da dum yawdu na tebo Jiliangrong community hi ki khanthai loading thakhat ta ki ding khom ding a hi tin Jiliangrong Baudi Assam Manipur Nagalana President e abon mai chuna saye tuni Mahabali Kabui Khul Community Hall a press conference ki bolna chun Jiliangrong Youth Front le all Jiliangrong Students Union alam kai tampi jong apangove Manipur Assam le Nagaland a cheng Jiliangrong mi te hi akhang khanga ki pat thakhat ta hong hing khom a hi vetin e abon mai chuna sai kire Naga community sunga dia apex body thum tichu Jamie Liangmai le Rongmai ho het pi na naidingin NSCN IM Parliament into pi ananayin ahi ahin la Jiliangrong Baudi in apex body ho to ki hauto na zalin NSCN IM ho to pi na sa allowdingin kinopto na ananayuve Jiliangrong in a chi sa August 25 kumsang ni somlanga ni ko consultative meeting a ki thulu na ho pe sa jingdingin jong kinopto na kinai kidove chule Jamie Liangmai le Rongmai tia ki hop thang dingin Jiliangrong kiloi khom na ho kinom poitin e abon mai chun asai be habisi Canada su kari or su kam hol me khoi khaina ba separate ai ba tongan ba si oiro habisi consultative meeting pham ge have forward khoi bu pham yaro hena da kan da khoi bu thingrapani adu people's miyam leader miyam la fajan pham do raga disal lo rakpa adu gum miyam order miyam dus lebni the media kamu information adu giwani To region Assam Governor Professor Jagdish Mukhi in Manipur Governor Dingin Durbar Hall Rajbhawana ki hasil na naita nahi ki hasil na kinju Acting Chief Justice of High Court of Manipur N Kotishwar in Analam Kayin Deputy Chief Minister Y Joy Kumar Cabinet Minister ho MLA ho Chief Secretary DGP Civil la Police alam kailubo ho jong apangovinahi alangkhada ki hasil na kingo na chun opposition MLA khatcha apangpo vinahi kingon ki chaichun Manipur Rifles a contingent kharin guard of honor anape Manipur mi pite gel kho na zala India danpi dungjuya na ka to ding hitin Manipur Governor tha Professor Jagdish Mukhi chun asaye whatever the requirements that I will be doing, and I shall be ensuring in her absence that the state government runs as per the constitutions, as per the law, and besides that, whatever period I am here, I will try my best to do every possible welfare part of the Manipur. Achainan avelin to Sotomakai. JCILPS a women's wing la students wing tenin tuni thangal kai thanga thai ki zo na ho susilhan. Thilkyo ninghin lauza dental doctor ho mo tauzi tau.
chule gari kita to je a mi ni thi thum ki tong kha dunia dingin thu so la khom isim naw hi chan hina ki chai tai muntina ai mi thu so ve zo se mangpha